Irak yollarına yakın edip gelgen bizim yakın dostlarımız. İkisi ilden başlayıp bizim Kıyı rayonunda bir matur, yeş, ülkem konsert türkümü aldan alga matur konsertler sığışyası. 12 yılda Kıyı Medeniyet Yurtunda Твори ауру добра деген акция асылды. Bu aksiya ne sebep boyunca asıldı? Tespile. Aksiya, благотворительная акция деп айтамыз енді. Хайрия. Mümkünçülükleri siklengen kişilerge halden kelgense yardım etü üçün şunday maksat bilen bu aksiya asıldı. 12 gün bana hazır sahneye çığa turgan balalar Kıyıda, Toğuzlu'da konsept ko'rsatdilar. İkinci günü iftar tongdan deb aytsak da saat 11'de alır уже Düşenbike'de. Sondan İbray'da bir matur sığış yasadılar. Halklar alarını bir tık yaratıp kaldı, biz de alarını yaratıp kaldık. Niçin deb aytkanda matur etip karşı aldılar artistlarını. Bugün bulduk Alağız'da, hazır Leysen'in Tuğan avında sizden yakta kedip kınakta. Bu türkümde varsa da yeşler, yalnızına doğup gelgen Başkırtistan'ın yeş istrada yıldızları deb aytasikiler. Birisi yırlay, birisi oynay, üçüncüsü garbonda oynay. Her birisi nedir olu dereceli diplomga, laureat der bulganlar. Bütünesi Respublika ko'lamida, xalqaro ko'lamida o'tgan barliq respublika festivallarda yengib qaytganlar. Bütünüsü de shunday darajaga ko'tarilganlar, yashil bulug'larini qaramasdan. Sizga bizning chaqiruvni qabul etib kelganingizga bek zo'r rahmat. Ali tog'da kelir deb o'ylaymiz. Sizga kelajakda tozalik, salomatlik, shodliklarni tilab qolamiz. Endi hozir so'zni aytdimsa, yolg'ina tuğup kelgan estrada yulduzlarin olqishlab qarshi olin. Hayırlı gün arkadaşlar, bugün konuklar, Hedli Lesen Nuriyevan'ın kasırtında kılığını ilk saflı. Ben Lesen Nuriyevan'ın kasırtları yılların Ulgas kanalından bilen, Reisli kanalından bilen, şimdi oradan, buradan gidiyorum. Biz kalırız. Bilmiyorum, oradan. Lesen yine Tuğan Ağlı'nda oyunlar kalemdeydi. Hem bereketli yere gittim kamardı. Yaman
hayırlı, istiqamlı, cəmiyyətə aşıq bolğan tормuşuğun menən biz gururlanabız. Kiləhi yıllarda uğuşlar, şadlıq, qıvançlar buna tilab qalabız. Rəhmət. Bak yol yeter bana. Ailegen o, konuş bizden. Bediz doğa yaptı dünyaya. Atası haklay, yaklay ona. Haklaganday kuştu bu yola. İsimile tabiatten onun, davuşula bulet ruhterden. Yapmışıla yabay tugul onun. Kınhın oldu, gurur güdergen. Yapmış yılları bulut kabarta, yavhalarda koyup yağmurlar. Leysen atlı kızın davuşu, kukrev bulup uya yağmurlar. Aziz halkı, tamaşası üsün, leysen ısın yürek yırsığı. Күңел yarağızdı tüzetirlik, leysen yağmurunun tamsığı. Yırları yılı yağmur bulup, halk күңеліне тамырдар. Ruhi hikmet tapkan tamaşası, hini dağın kütüp kalırlar. Hayırlı kez, hürmetli dostlar. Bu gün sizin haberiniz için itelikli. Çünkü Japtaş Dutabarlıysan Nuriyeva'nın birinci konserti. Ahid onun moğlu karyerasında birinci tamaşasıları. Konsert her yaratkan yerler hem premieralardan tüzülgen. Ular sizin күңелдә yakты teferatlar kaldırır diп ышанабыз. Talantlı, moğlu, yaş yersinin konsertin başlayız. Səhnələr, ışıq kistin səbəbsihi, büyük küp hallarlara, bötərəsəy, hem Respublika kemerindəki konkurslar laureatı, yaş yersi, Leysen Nuriyeva, qarşı alınız.
Köylerde notama Abi, anda unutma, unutma. Ada anda unutma. Ay ay, unutma. Gitgis tavuşluqı Kıyғы rayonu Abza yolunda 1993 yılda dünyaya keldi. Bələkəy saqtan oquyarlarga yarata. 3 yaşından televidение һәм радионан ишеткән йырларны гармунда уйнап, уларны йырлай. Онытылмаслык, сагу баласак бик тиз үтә. Кеше гомерендә бер вакыт кына булган мизгел йырдар булып кире кайталар. Umar saya seske
yılda Leysen Üfelege 27-nji ukurlar üçün maksus mektep internatına ukurga bara. 2. klasta okuganda Nayman Sabitov isimindagi muzika mektebi filialına fortepiano klasına alına. 2005 yılda Башкортостан Республикасының Балалар фонды стипендияты була. Ничек кенә авыр булуына карамастан, сит калага, интернатка укырга индергәндәре өчен, ата-әсәһенә һәм тугандарына, уның йөргә булган хәләтен күреп үстергәндәре өчен укытучыларына Ләйсән сикһәт рәхмәтен белдерә. Роберт Миннурин шигыре, Илгиз Закиров музыкаһы. Әсәйҙең дуғалары.
Пойдем, пройдем. Мәктәп йылдарында Ләйсән төрле кимәлдәге конкурстарда күп катнашып, үз яшенә карата зур үрдәр яулай. 2008 елда ЮНЕСКО артисты исеменә лаек була. Шул ук елда Казан каласында үткән күрмәгән ярсылар конкурсында 3нче урын. 2009 елда Мәскәүдә узган вокалистлар конкурсында 3нче урын. 2012-дә Сиктәр конкурсында 1нче урын ала. Әйді яңырак кына 2017 елда Юлдаш җыры конкурсында катнашып, Асыш һәм ихтирам номинациясында җиңүче була. Ошы һәм башка каланышлары өчен Ләйсән һәләтле балалар энциклопедиясына индерелгән. Конкурстарда миңа бик охшай. Иҗади шартларда шундай талантлы кешеләр белән танышуыма шатмын. Зур моң һәм иҗат иленә сәяхәт иткән кебек була. Конкурстардан һуң ошо сәяхәтте гомер буена узу теләге тулды дип конкурстар турында исләй Ләйсән. Хәзер сәхнәдә бик күп халыкара, Бөтенрәсәй һәм республика конкурстары лауреаты, яшь җырчы һәм композитор Азат Исқужин. Başkalarına tarif түгелеме Яшек ярабызны хурганысақта Бигерәкті үдә күңелі Гармонында әрәлі Дуз әккіланмаған ярбарын аламақыз Күнен күйіні бигерәкті мұңылы Қармақтарына талымақыз Гармонында Alıp kalgan yeşillik meline Ağız selamını da işitirsin Yeşilliğine üygen yerine Gamurunda hızlarele Tutmak yılmadan yerler kalmakın Günün kıyını bilgirekten unulur Parmaklarına kalmakın Gamurunda Garmonunda tuzdum ızdıreli Tanıkların eli kanımalı Barmakların talıha talıhın eyle Moğolun aşımıdır alımahım Garmonunda ızdıreli Tutmak yılınmağın yerler kalımahım Şimdi gelekten oğlum Parmaklarına kalımahım
Turgay maslahatli eri yelekler göçken bizde. Hatta Turgay durmadığı asray koyabilirler. Turgay da yelek yarata, sukup aşaran. Elle tuygan, elle korkkan, aşağı dökmeyi taşlaran. Baksa ileri bir bulgan, yeter tuğandırdan kulak. Rahatlanıp uylanırgan, kalır Turgaylar kalan.
Yılda Leysen Öfe Sanat Училище'nin estrada caz bölümüne okurgayını. Okulan yıllarda bir көп caz konkurslarında katlaşan. Yırsı hem muzikant halatın көріп өстіргені үшін vokal ustazı Aygül Galim kızı Lutfullinaға оқысыға зур рәхмәтен білдірі. Орам Кенья Булатов шығыры, Роза Сахаудинова күйі, Сиялі тау.
Beyir üsün kirgen ol. Tutlarının köngülderin asır üsün kirgen ol. Tatar halık beyoy şabata. Sahnele Respublika Resey'den Halkara konkurslar laureatı Yuliya Minişova. Karşılarınız. Her almaçları var. Hadi ondur. Yavuk çok bakar. Tamam. Raşitova şığırı Rif Arslan köyü. Araga kirmehinler. Sahnele Azat İskujin hem Leysen Nuriyeva. Yeah.
İntip yanmaz yine. Ömer yolların üterge yine oylamaz yine. Senin yürek astızların başkalar bilmeyince. Kadeh işeyin asır arağa girmeyince. Senin yürek astızların başkalar bilmeyince. Kadeh işeyin asır arağa girmeyince. Parlak üterge kerek Barış aklının nefretim ki İnteyip tibe yürek Benim yürek astızlarım Başkalar bilenimde Yıkada bir şeyin asır Aramak diyenimde Benim yürek astızlarım Başkalar bilmenimde Mütabet işin asır Arama girmenimde Mütabet işin asır Arama girmenimde Mütabet işin asır Arama girmenimde Bizden Kaligam'ın çocuğumuz, bizim avukatımız yaklaşımız Leysen Nuriyeva. Композитор Азат Искужин. Училищені tamamlagandan maqsadlıqı Zahir İsmagilov ismindagi Üfü Sanat Akademiyasına hem Müftəhiddin Akmolla ismindagi Bashkir Davlat Pedagogika Universitetine okurga indi. Bugünkü günde iki okul yurtunda da ulaşlı bilim ala. Halk hem estrada yılların başkalarına erişer. Яшкелеген күк күкел таудар, тауға килешмейдер яш түгү. Таудар хынлы тауға кәрәк тұру, үҙәнләргә ҡарап гел түлеү. Nene beko
Концертыбызды Нариман Сабитов исемендәге беренче музыка мәктәбе укучыһы, Бөтенрәсәй һәм республика кимәлендәге конкурстар лауреаты Азат Закиров дәвам итә. Ризван Хәкимов, Ағын Су. Over in the world,
Çiftegi yıllar aşı, kırılğандай köy yazlarga. Ekislerin garmunun tavışı, güzeldir mumlular darga. Garmun mumlarına koşalım, gelip gitti mektep yılları. Günümden kaldı haklanıp, gökyüzünün hisli yerleri. Köyümde dertli köygen halar, Halışımda hibetliklerge, Kuretlerin ötüp uynay ala, Dava bulur, ötter.
Бөтөрәсәй һәм республика кимәлендәге конкурстар лауреаты, яшь композитор Эвелина Вахитова. Рафаэль Бакиров, Сөмбел. Геродоттан алып бүгінгесе күз алтыным халқым хақында. Ол өтепдан Уралға ватан, егілдің бі алы тик бұнда. Халқым, еңе тұғрылықлы антым, еңе инқайлары сәлемдің. Шул хасиет менен туған мин. Бурысы шул минең каләмдең. Башкорт халык бейбі, сәхнәле Юлия Минишева, қаршы алыңыз!
Италия, чудная страна, прекрасным побережьем она обведена. В Венеции гондолы, а в Риме Колизей. Италия — роскошный, блистательный музей. Тосканские равнины, вершины дальних гор, сельские окрестности красой пленяют взор. Цветут в полях подсолнухи, зреет виноград. Пейзажи итальянские вас заворожат. А вот и флорентийские купола, мосты, ренессансы линии упругие и чисты, черепица красная и небо синева. От жары полуденной кружится голова. А вот с зубчиками башня, вот древняя стена, за нею Сан-Марино, отдельная страна. Поднимемся по лесенке, выйдем на балкон. Широта бескрайняя видна со всех сторон. Gözlerinden göremeyimdi. Hünerinde ses meyilderge. Alıp gitter derler, faş bitirler. Sirbizi elle kimderge. Yüreğimde haklar isterimdi. Hüyüme yıhan günleşen. Özge halma ister kaynarlığın. Gözleri bilgini sirleşen. Münire Habibulina şevlere Rüstem Yakin muzikahı. Sirli gözler. Azat İskujin başkara.
Ул сәскәләр һеҙгә һөйләп бирер йөрәгемдең һөйөү ярһыуын, йөрәгемдең һөйөү ярһыуын. Ләйсән, һүзегез менән. Салават Низаметдинов ижады Башкортстан Республикаһының ер сәнгатенең сагу бите. Күп ижадчылар өсөн Салават Әхмәдия улы зур өлгө булды. Күп билдәле кешеләр, уның тикселәгән укучылары хәзер бик билдәле шәхестәр. Салават Әхмәдия улы миңа һәр вакыт төпле, матур кәңәшләр бирә торгайны, дөрес юлга юнәлтә торгайны. Сәнгать училищеһына инергә ярдәм иткәне өсөн, уның кәңәшләре өсөн бик зур рәхмәтлемен ди Ләйсән укытучыһы хакында. Таңһылу Карамышева, Салават Низаметдинов. Күз нурым. Ураганы юлыды, мин ура.
Нәҗип Асанбаев шигыре, Салават Низметдинов музыкаһы. Бәхетем булһа. Сәхнәлә Азат Закиров һәм Ләйсән Нуриева. Каршы алыгыз! Киләһе йырымды мин иң кадерле кешеләремә, инәемә һәм әтиемә багышлайм. Мин уларга зур итеп рәхмәтлемен, мине тәрбияләп үстергәннәре өчен һәм минең яшәү һәм рухи көсемә ышангандары өчен. Инәй әти, сәхнә түренә менә үгездә һорайм.
Сәхнәдәге көйі һәм һүҙҙәре, атай, әсәй, күҙ нурҙары. Миләш ағастары үскән бында, урман ситтәрендә кызарып, хутланаһы бар бит әле кыштарында, бешкән мәлен куям кызганып. Hamon bödrek ileş, yaprağı yara
يتيم